Ngakren hagani KHUBOR, como moderator, jong kari Bhoi Mihngi Presbytery, ban Pynpaw ya ke Jingsngewkhia, bat ke Jingsngewkhia ke jongi. Kani kalong katkum karai jong ke standing committee jong kari Bhoi Mihngi Presbytery, kawalong haga Sauterik November Arhajar Blei. Kari Bhoi Mihngi Presbytery kawa kentup ya ki saupui teli ki balang nadu ki thain xiao penthor mensan bormbong ki thain kerdam ki thain yapngar ter sadu teli ke Pynpaw ke jingbom sngutenat ke jingsngewsi bat ke Jingsngewkhia si kadde e ha ke BAIEID bat ke Meghalaya Cherry Blossom Festival. Kabalabu ban penkut haga kat kendai terik November Arhajar Blei ha boirembong lumdat klah. Kajing penkut ya ganiga tamasa haga sniu trai. Kabalong ke Sngi kabala nyau kentang damangi ki Kristan. Ka ketakjur bat ke yuraj ya ke Jingsngew kentang jongi ki banget haga ni ke thai bat kumju ru ya ki Kristan ki badan haga jela Meghalaya hi barok kawai kulai.